Om Swastiastu. Halo, pangka-pangka. Rajang bengi atau orang titiang majaring ide dane sarang sami. Sapunapi gatra ring wengi sane mangkin. Ring rahina punama sunaran sangyang rembulan. Utawi sangyang wulan sampun mesuna ring wengi sane mangkin. Ide dane titiang sarang sami sane wangyang titiang. Ring dijeke megenah. Wai, pangka-pangka. Ring rahina sane mangkin titiang ayu dia stuti bekul mas manis jagi nyarangin ide danis sekali biasa nguacen cerpen utawi cerita pendek mau bahasa Bali utawi prosa prosa ide danis sarang sami sane wangyang titiang ring rahina sane mangkin titiang endorsement bul mata bukan endorsement tapi titiang polih ngide mau terusuk semua majaring semoton titiang pemekas sane sampun sering ngaturang titiang ide ngicen titiang ide bulu mata nah niki gulu mata sane diberikan oleh seseorang titiang aturang sukses muping banget doaning niki gritonga itu dan sarang sami selain sane mangkin tiang sampun nainin talar polih bulu percikan percikan bulu mata gratis saking semoton titiang sekali kemudian nah ini memberikan titiang bulu mata sarang Bu Abi masuk sama atas bulu matanya nih saya makin talar titiang polih bulu mata gratis mau terus semupin banget si Rauning nanti bisa pakai alis gritonga juga menghayang sekali biasa titiang ayu dia stuti Begol masa manis utawi ayu widara gunung nyarangin ide dane ring suasana bunga-bunga banyak bunga-bunga banyak bunga-bunga sarang nah niki ayu destuti bekul masa manis ayu widara gunung nah duaning gunung nah identik dengan topi sekadip niki idenya sarang sami mangdeten panjang ngatur ngiring sarang-sarang ngiring pirangang titiang nyarengin ide dane melalapan antuk nguacen cerpen bahasa Bali nanging sedurungnya nih sekadi biasa titian lunas geng rena pengampura pradewentan ris jeroning titiang nguacen cerpene punika wenten sane makaplog batis nanjung akah meslimputan duan yang seperika titiang lungser geng rena pengampura dumun ring awal titiang sapun nguningayang rena pengampura titiang kantun melajah paantan makan kedong dong penonton tepuk tangan dong sukses semua talar majaring ide sangyang Saraswati dua yang sampun mas suara macihna cak sekali punika langsung kimantan sekali napi cerpen punika cerpen puniki mamurda elak nah kok bisa elak apakah yang terjadi ngiring sarang-sarang piar saya nangging wantah punggelannya nih cik